nedostaju nam istraživači, po meni. Naša djeca se ne razlikuju, to sam 100 puta ponovio, u svakoj prilici koju sam imao priliku da to kažem. Naša djeca se ne razlikuju od djece iz Francuske, Italije, Amerike na kraju krajeva. Ne razlikuju se naša djeca ni od djece iz Kine. Znači, sva djeca imaju ista očekivanja, sva djeca imaju iste potrebe, sva djeca imaju iste, slične interesovanja. Dakle, imaju potrebu da uče, imaju potrebu da se razvijaju. Mi kao društvo imamo iste potrebe, kao i društvo u Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj, Americi, Kini. I naše potrebe kao društva su iste, da se mi kao društvo razvijamo. Naša očekivanja kao roditelja su ista kao roditelja iz Francuske, iz Britanije. Ako je sve to isto, šta je problem onda? Jer očigledno imamo problem, imamo disproporciju njihovog razvoja i našeg razvoja. Dakle, problem je u sistemu koji se nalazi između nas i naših želja, gdje mi želimo da budemo, i onoga što mi isporučujemo na kraju krajeva kroz obrazovni sistem, a onda se to nama vraća u privredu i onda privreda barata sa tim, da se razumije. Znači, mi kao privreda preuzimamo kadar iz obrazovnog sistema i onda mi nešto tu možemo da uradimo sa tim kadrom ili ne. Fale nam ljudi koji su hrabri da iskorače u nepoznato. Fale nam ljudi koji su hrabri da kažu ja bih da probam ovo ili ono. Fale nam ljudi jer moramo da probamo to i u školskom sistemu i van školskog sistema.